nos ting eigenlijk een closing event, een Associate Appreciation Week. Kwa kumisa Jaluna. Jaluna nos tarating un opening event, kung naman yung festival. Kung rin na yung regalo, ameno, kung napupusa, kung yung wega nang. I-tour otro dia nang manen Jamar, tabrating otro evento nang tambe. Nang hasi paintball, tarting zumba, tarting bingo, kuto un evento kuturin dat gusta. E naturalmente e famous one kuto dat kickball event, dat een overnight event, wat toen ons trahadonan voor eigenlijk participar in Chile. Maar sobra, no tuturin dat traga solamente in dia. Nos tem hobby, e nos host lang, dat traga madrugada of a noite. Necessitamos zorg kung natame porting un feeling de una social appreciation. Dus een kickball event, dat we dan wat leuk met. Paintball dame, dat we dan hobby leuk. Hobby in de participar. En maar net voor wat houden. Jeng departamento abeng junto. Pa nang porhasyo crazy bowling. En na final, sempre vai ter regalo nang of prêmio nang kung nato vai gusta. Nós hasi say ayan pa sa kama po sa algi di Marriott International. Nós sa celebrar un simang full dengan temporada aqui pa duno una presya pa tura personal ko nos ting. Paso nang tatraha hopi duro nang tuna tura bong sa piso nang tunos westpet nang sa sakita esimang kunos pa duna back na nang paturkos ko nang tahasi pature ni kinang.